Moses spoke. O Mojsije pričinđao to gnev edevlesor. Sao proroci on isto vačerđeo to gneve devlesor. Kad džerdinđamano nevo zavet, ano evanđelja, dik ljamda o Ješua amaro develhem amaro spasitelj, očavo je devlesro, ovča će isto vačerđao to gneve devlesor. O apostol Pavlehem but avera supisinđe, o nevo savez zavet, on pričinđeo to gnev edevlesro, ali na džikotena avaja ko otkrivenje, te džane da o Jovanu autor i opisinđa, o to nesave but bitna stvarja kad o gneve devlesoro, hem soka nelo gneve devlesoro. Sada ovako mangavate anaptu menđe akija poruka o to otkrivenje letli Biblija, hem dik mancar o to otkrivenje odešu šovto, to jest odešu panšto šero. Amenka dikasi gate kod duj poglavlja, a davaj odešu panšto, hem odešu šovto šero. Ali je kanag mangava sar uvod te vačerav. Sa akala pisci, ani Biblija, ponekad vačerđe, jasno o to gnev i penđe postojini gnev, edevlesoro. Al butav dije kolavičinena pe biblijska učitelja im vodinena zajednice, on navačerena o to gneve devlesoro. On izbegavinena bilo so ti čini pe otije devlesri osuda, a da vam menđena ne dozvoli mete čera, jer ako vići me njame devlestar te podelinalesro lilesre lafije mora celo Biblija na samo nesave stvarja. Dujto stvaro so mangavate vačerav sar uvoda davaj, a kava i kadika primjerja da lestar za trenutak. A davaj je devlesoro gnev na nole nisavo ljudsko objašnjenje, so značini na štija dava te da zako ljudsko aktivnost, a dava i nadprirodno, na postojini naučno te dokažini pe, jer a davaj but netačno, hem nažalost, omanuša dikenano otkrivenje, mangena te objasnjena dala stvarja, da dava kovel nuklearno mariba, da dava nesavo moderno tehnologija, helikopterija ili avionja, ali pre 2000 beršo manušana štinete razuminene, da se pisinđe ko dva način, a dva i pogrešno učenje. Kad dikajo gneve devlesoro, hem i svrha sojite motoj da odvel baro, da ovi suvereno i da ovi sole kontrola ima autoritet i adalese, ovnaka koristini ljudska emanušika neaktivnosti i na ne naučno objašnjenje ma diksoša mente čera i te objasni nas ode sini pekate. Nikada da vana desinđape angledera kavaj nadprirodno, edevlesoro vasa da va čerela nao manuš hem naj nauka. A kana i sija verijek važno aspekat o te devlesiri gnev. A davaj, kidik haje knjiga otkrivenja, im soka ova fokusiri me kana za trenutaka, men šajte dika trin, so šajte pena trin odvojime serije ani knjiga o to otkrivenje i dvaj grupe događaja. Dešavanja, znači sjemen opečatija o sudo, hem o trubno sudo, e trubengoro, hem o čaše sudo, o to čaše, a dva značini kola sadržinena da va gnevandre. Iako akala sa vići me palomanuša osude, ali na ne saredala na predstavinena edevlesere sudija. I hajde kađako prvo je davaj sudo o to pečatija. Prvo, čak i ako o Mesija pagela dala pečatija, so značini da ova davakova jedino dostojno te pravela dija knjiga dava svitak, a džar najbolje še razmislini peolestar, tebi a dala stvarja pravela so kade si nempe. Iako je ovki kontrola hem suvereno, ovna ne uzrok, na ne dala je devlesere događaje, ovna ne
uzrok je da vana vajnite iznenadini, jer kod dikajo prva štar, oni povezime i on zajedno džana, a o štarto o povezime sa prva trin, a lesroja nav smrt i kedikaja o stihija vačerena o to mesija, da ova lote o velamen dživdi pe, ovna neatete anel meri pe. Je da leseo prva štar predstavine na smrt i pisini da opakao džala palolende je dvavići me meripe. A da vana neko taro mesija avela, ova vela to devel. I o prva štar na ne povezi me devle, a o pan što razmislene sode sini pekate. O manuša i progoni me, kola manuša o vernici. O kola, nisi svedočanstvo, to devel. Kolaj povezi me u prolafje da vlesoro, hemu pro Ješua lično. A džaharo Ješua, očavoje da vlesoro, ovnaka kaznini, a kalen pojedinconen. I morate džana nešto. Morate primeti nadava. Amen obeći me si da kola priminđam o evanđelje. Amen naka iskusina hem dikaja koka sveto o gneve de vlesro, jer o develka ci delamen. Kana o neverno Izrael ov kadikel adla pečatija, adla plemenija, jer on kadiken sad vasar desinipe, ali o vernici i zajednica o to otkupime kola priminđeo evanđelje, a menko va vazdimehem čuvdeko nebo kado gneve de vlesro kaperel i amen angleder nego so kaperelu gneve de vlesro kao vacidime. A kana isijameno prva štar pečatija kola očigledno povezi mene prijateljeja sa omeripehemu pa kao džala paloleste. O pan što i progonstvo je vernikone hemo šovto interesantno da vaj objavini pe o gnev ebakro resoro, ali na desini pe ko šovto, nego so onda ko eftato pečati, a da vaj ostatak i knjiga otkrivenja so značini da kedo šovto završini po eftato pravdžola i onda sad žio kraot otkrivenje sa ostvarja so ačilete desinempe nastavi nenape ili sadrži meano eftato pečati. Ko da va eftato pečati, a rakaja pa na duj serije oto sudija da vaj osudje ili osudo oto trube hem osudo oto čaše. I osudo oto trube povezi me o to gnev edevlesoro, ovi zazivinije da va gnev ili o nevolje. A on predstavi nena jek trećina o te devlesoro gnev, o trube, a da vaj so ovč horela delom lesoro gnev, a nane celo. Sadži ko te navaja je kanajnjam spremno, te di kao dešu pan što šero otkrivenje. A te rakaja zanimljiva stvarja, jer te penela ki je kodala šov čaše ispuni nenape edevlesoro gnev. Ne sve manušaka penen mangenate objasnjena da va, ali i vačer doamđe da odevel kačorel po gnev kroz zadala čaše, ali morate zapamtina da je devleja na neograničenje, na nisave ograde, odevel šajte čirel više i više i više, kad penela da je gotove devlesro gnev, a dva ih punina mera koja omangljate čorel, i da lajev ta čaše kao vel o kraj oto je devlesoro gnev upreder i puv. So amenđe pendo ano dešu pašto šero penela da isjefta anđelja. So efta pa efta radini pe ti svetost, a i svetost predstavini i svrha je devlesiri so značini da dala čaše efta kola kao ven čordeo to efta anđelja, on predstavi nena oko vas so i neophodno i morate desinipe da bi svrha je devlesiri uspostavinipe. O gneve devlesoro anela e devlesoro redo kotan i amenko krao shvatinaja da je devlesoro carstvo uspostavinipe i ovnaka avel
dok edevlesro gnevna ne završi me. Pen doamđe da i si štar dživde stvorenja ko nebo i da on uvek pa šezalo tron, edevlesoro, a jek oto akava štar jeko lendar ova dava kova dela o evta čaše oto gnev, adlaj zlatna čaše ili posude koje ta anđelja pučamen sose i zlatna, pa osnovno značenje o to zlato i sole značenje, a značenje o to gnevi već vačerđama da lestar, jer anelede vlesro redo, kovaka nelo carstvo, hemo obećanja, hemo blagoslovija, edevlesere te iskusi neno manuša edevlesere. A da lese i si evta zlatna posude ili čaše, i dok on dinde koje ta anđelja kovava čerdoamđe o čuro perela o hrama dvana, ne o hram ko Jerusalim kova kao veliko Jerusalim, nego vačeraja o to čačikano hram ko nebo, a dava kovana nečer do manušika neva stenca i a te dava sade sinipe. I dokada evta anđelja primi nena evta posude zlatna čaše, oto edevlesoro gnev, očuro perela o hram. I a tepen doamđe da očuro predstavini slave edevlesiri. Razuminen soj povezime oto edevlesoro gnev hem edevlesiri slava koja manifestuinipe, a da lesa men dikhajano nebo radost, hem slavinena je devleza lesiri pravedno sudo so anela, a poslednju stvar osomagavate penauto de šupanšto šero, sado kada va počini, pen doamđe, da niko nisavo stvaro, kašajte džerdini ano hram, sađi ko te na ne završi me o gneve devlesoro. Sosea teva čeranđe da ništa naka promeninipe i ništa naka sprečini akava, jer neophodno i mora i kovel od devlesoro gnev čordo i niko na štiđerdinjano hram, dok na završinipe o evta anđelja te završinem pumaro zadatak, a kanana kajako dešu šov tošero. A kad te vangajate vačera, brzo oto evta posude kolaj solen i puno mera edevlesoro gnev, oko vaso odevel odredinđate pereal, je kana oprvo. Oprvo anđeo i kjola i ovčorela pli posuda, pli čaša gneva, i sode sinipe, i kjona nesave čirevja opromanuša, kolaj a te umuča i odžuvlja oterne i ophure. Kola manuša, pa katevačer doamče okola, kola leleo žig oti zver, okola kola pokloni nena pezaki lakere ki pese, okola kola dikle i dinđe o vlast zako antihrist. Ona dala kola kad čorđola dija prvo posuda zlatno, on kao ven muči me intenzivno kroz odala čirevje hemrane kolaka i kjonlenđe kotelo. Dujto čaša kad izlime, penela da izlime opromore. Bud teolozi misli nena da na radini pe oto jek more, sad recimo Mediteransko more, nego čeripe oto sapanja, okeanja, drugim rečima znači olondepanja i adija posuda čordio promore, saopanja, olondepanja, kao ven i rime oto jekvar, a dava na štio manušate čere, na ne ni naučno objašnjenje za dva odevel čerela. I ova dva kova manifestuinipe da i svemoćno, da i suvereno, da ov i čerik i kontrola sa, i ov sova čeri, a da va kao vel. A da teva čerdoamđe da o more ka irinipe anorat, ali savorat, orat o to purane mule manuša. A da va rat vačeri, i kao vele status
nako vele nisavi svrha na čistinio telo, na dela GDP za kotelo sar supnela i tora da o GDP ani anorat, ali na adava rat, nego dava rat predstavini smrt i oko vas odesinipe sa o stvorenja soj anosao morijan okeanja ko trenutko kameren. A kana, hajdete dža, ki trito čaša ili posuda o to gnev. I trito posuda vačeri da nasaruj dujto sohinele upro okeanja, nego vačeri da kačorđol opro lenjahem, opro izvorja. Znači, a te također verujnena da i o jezerja kao ven, i so desinipe sa i svežo pani, sa o svežo panika i rinipe korat, ali na korat o tomu lemanuša, nego samo kovel rat. A da vaj sole jek poruka, ak ja bitno, akva čaro, kova čordo, a da vaj da bi o svetini, te o svetini emulen, a da va rat, kova motoj da o svetini pe o sveci hemo proroci. Je da leseka te i si naglasak o proroci i ko otkrivenja dva informišinija menso čitinaja o važnost o to proroštvo, te na ignorišinale, nego te sikljovale te proučinali, ako je njan učitelj tuči but važno te sikaveo proroštvo. I adalese otrito čordo upro lenja, hem opro izvorja, hem opro jezerja. Da bi je dava najavinije devlesiri osveta opro sveto, te bi o svetini ple sveto nemanušenhem prorokonen, a kanaj njam spremna zako štarto čaro. I o štarto čaro ke čordo, a kava štarto čaro čordo pro kam, i čerđato vel jag hem ta tipe, te avel hem te tarele manušen, emuršen heme džuvljen eternen, i onka mučimeko ven intenzivno zboga davata tipe. I oko vasova čerija men bi mislinaja ke dikjam sa kava meri pe kovala ja tanano sa opanja, a na nemđe vačerdo, ali mislinaja svatinaja da merela pete buđene merena i sao lenjahemo jezerja dikena iskusinena, a kava bol oti prvo već čarokova čordo, bi mislinaja da dja intenzivno ta tipe koja tarele manušen, da u manušaka penen žao ma je devla, ali on naka penen. Sokava čeren, onka hulinen oprodevel, upro lesro karakter, lesro anav i naka pokainempe. A kana, džahako panšto čaro. O panšto čaro ili čaša koja i čordi opro tron, oto zver. Setinen tu meni zver predstavini, a dija vlast da dva carstvo predstavini o vlast hem autoritet hem i imperije. I da lese kad čordo adava čordoj opro tron oto zver. A so desini pete. Pen doamđe da aloj, to jest pisini i tamali. I nisavo ljudsko objašnjenje te nakao velili naučno, sar i tama učarđa o svetu. Ali i si nešto ka te pana jedinstveno. Ako bi je ka nam udaraja sa osvetlija, men ne bi šajdi kaje i ne, ali dva ne bi dukalamen. Možda kad darao to ti tama, ali naka dukalamen. Ali ak ja i tama jedinstveno penela da zbog ja tama da omanuša lengre kakicinem pumareći bija so ka dukalen zbog i patnja so ak ja i tama oto devel kanel uproder olende. Nisa ovo naučno objašnjenje dva naštite objasnini. Je kanadža jako šovto čaro i a tepen doamđe da čordo opro Eufrata, to jest od to lenja i šučile i čerđa tante na ken od carevja od to istok, a dva mislini pedani lengeri vojska te na kjel.
a isto Džahara kad teko vel nešto nadprirodno zlo, sose, a dalese su do kvačerija kija len Eufrat koja šučili od carevja lengre vojske kolaka ven, ko ven trin nečista duhija, car nesveto trojstvo. I aka tedi kaja da kala trin nečista duhija ka onka oven sar žabe. I sose, a dalese so i kjola da va duh nečisto oto muj, oto zmaj i sole sotonsko kontekst. A veri kjola oto muj, oto zver, otidja imperija, onu jedini nenape, hemotrič to nečisto, a vela oto muj, oto lažno proroko. Da li o lažno proroko, mo toj pesar antihrist, ili o zver sar antihrista, dva za ver proučavanja, ali džanada kala nečista duhovja povezime sotonaja. A o antihrist im lesiri imperija hem lesoro lažno proroko. A pa na jekvar sa akava postavini scena za nešto, a sa vodava i ošopto čaroka čordo. Isto ov akari ili vačeri i borba ko Armagedon. Jer odevel ka nel saka len, to je saka vena te anidolina Jehošafat, anidolina kaj odevel sudini, i aka te kao vel jek but baro deo, to jest vrhunac, kad odevel ka nel sao prokolende ko Armagedon. I a čolamen pa na jek čaša ili čaro to sudo, dva je tato, hem zadnju, a tepisi me da o jeziku koristini pe ovi but značajno ili jedinstveno, da bi razuminaje i knjiga o to otkrivenje, morate džana opurano zavet o zakoni hemo proroci. Ki planina sionke da leo čave Izraelengere, i kad čitinaja da va anidujto emojsijasere ano bišto šero, odmah nakon da vas openđalenđe odeš zapovestija, anidujto knjiga to otkrivenje bišto šero, desini pe nešto, jer a te penela da i puv tresinđa, bačeri da hinele zvuk šundilo baro glasno, da hinele munjem gromija, i da hinele jag, i da hinele zemljotres. A da vas ade sinđape ki planina Sion, ki gora Sion, imo toju kolestar sode velmangela te anel, ali očave o Izraelesere on odbaci džedava, on terdine sa strane i na manglete šunen o instrukcije emojsijasere, a da va trenutko šajne to vel slavno, ali sode sinipe. Isto kod krivenje Jovanovo, dikaja, neko zomputi ista stvar je vačerde, ista slike o Jovan pisinlen i svako putike desinipe, a da vaj slika o kja promjena sovajnte desinipe je da vadi kaja ko krao ide vlese o to sudo i je tato čaša ili očaro so desinipe šunđola buka, šunđola gromovja, hem šunđola munje, hem zemljotres. O zemljotres kova potresini pu i penela u lile de vlesore do borka tresini da nikad na inele a džahar. I da lese, a da va zemljotres ka nel sudo oprodava baro grad kova i zlo. Babilon ili Vavilon je dva i simbolički koristi meza ko glavno grad oto carstvo oto antihrist na vačeri oto purano ili nevo Vavilon moderno, nego vačeri ko te nalazinipe i imperija oto antihrist i ko vel sudo i kod vas sudo di kaje da o gradovja oto nacije bu teolozi verojnena da pričini po to bare gradovja da kao ven uništime. Isto a džahar o ostrvija kao ven fardime so značini da kao vel jek potpuno sudo. I a džahar pisime ano evtato, to jest kad o čaro o evtato čordo bariku kudi oto car talenat bari, a o talenat dva jek mera, kedi keko zoma dva parod jako kudi
pari neko penela to bišupanč kilja čak jek nesave penena Gio sarana kilja šajteovel jek kukudi. Gio pindov to čak kilja šajteovel jek kukudi. Znači bud bari kukudika perel i onda dikaja so o narodo čerela ko usreda kalestar. Umesto te ponizinempe, umesto te rodeno proštenje, te rodene devlesri milost, te pokajnempe, so čerena on hulinena u prodel. Jedavaj adalese sose edevlesoro gneva vela. Jer i si adala kola nastavinena te hulineno prodevel. Naka pokajnempe na dženav sotovel. Oni pandle esotonajao prodava zmaj, volinena dava carstvo, volinena dava grad barvalo Vavilon i oni pokori mezasa akava zlo. I adalese neophodno je edevlesoro gnevte perel. A kanaj kratko pregled o to evta čaše čare kola i čerena potpuno mera osudo edevlesoro. Soka disarka izgledini i soko velo rezultat adalestar oto dala čare oto sudo čorde. O carstvo je devlesoro ko krao kao vel uspostavi me slave devlese ako njam verniko tu naka iskusi ne dva gnev. Ako na njam pana verniko a kanaj vreme te pene devla ispovedinava me grehije prizdaninava žaoma je su i njumle neposlušno veruinava anotlo čavo je devlesoro ko vađe loko dava kaši mu loko krsto te platini i kazna za mle grehija, te čerel, te sam mle grehija oveno prosti me, i aka naš ajte priminav oproštenje, veruinav da mu loko krsto, veruinav da trito dive uštino. Viči navale majano životi, to velmo de velhemo spasitelj. Bičel me to duh sveti, te šajte služi navtu, sar ovodinima, jer ovi duh istine, imangavate piravanitli istina, ke čeraje molitva je savki, onda šajtova sigurna da nakadi kaj da vles rozsudo, nego kao skusi na lesiri slava za uvek. Kaleka završi na džije ver puti, a maro izdanje, kratka poruka od otkrivenja, šalom to Izrael.